baka si Inang kasi meron siyang lalagyanan. Our Ilocano WOTD is, oh my God, my father is. So, what happened to our Ilocano WOTD? Tarabita. Mother has to... Taratitat. What's Pwede rin. taratitat? Well, taratitat is Tagalog, di ba? Tagalog ba yun? Yeah, like talkative. Now, how do you say mad? Oh my goodness, mother forgot already. So for our example, tarabitab ni inang ko no marurod isuna. Tama ba? Is it Mabalin. correct? Tarabitab ni nanang ko no Makarurod. marurod isuna. Marurod. Madaldal si nanay ko kapag galit siya. So, for other Ilocano speakers and, of another Tagalog word for mad or talkative, just, feel free to comment down below. Maybe there's another word for mad. Well, looks like Makapungtot. looks like they're having two Ilocano words for our WOTD. Tarabitab. Makapungtot. Tarabitab, madaldal sa Tagalog, talkative. Tarabitab ni inang ko no marurod isuna. Madaldal si nanay ko kapag galit siya. Agibarbar sakte. Mom is... Maiganan na no makapungtot. Mom is talkative when she's mad. I didn't get what you said, Mudra. Makapungtot. No? Mabalin pa dayjay no makarurod. Pareho. Makapungtot. Pareho sila. Pareho. Makapungtot means the same thing. Word. So, ayun lang. That's all for our Ilocano WOTD. Let's go.